Morimu wa Cancer niguo wa gatatu na uria ucangagira ikuũ nyingi kuona o muthenya andu 75 nio makuuaga kuumana na murimu uyu na oho andu 115 nio monekanaga mari na murimu uyu o muthenya thutha wa ithimi gutabanio. Kuringana na ndagitari githinji gitahi kuma Amref, kuongerereka kwa namba ya arwaru a murimu wa cancer kumanite na kumenyeka kwa murimu uyu theremete mwiri-ini makiria riu akihinyiriria uthurimi wa tene niguo gwetha kihonia. Andu makiria ma 40,000 ma discoveragwo mena cancer nacio ni aria mathiaga makamenyeka kuria ngeingi matamenyekaga. Mithemba ĩna ya cancer niyo ikoretwo igitambata mwaki wa nyeki, cancer ya nyondo na ya njira ya uciari hari atumia igikuua gicunji kia 60 hari igana, nayo cancer ya muthiori na ya mumero hari arume igikuua gicunji kia 40 hari igana. Dr. Catherine Nyongesa kuma thibitari wa Texas Cancer Center ni atariirie kiria gicangagira cancer ici cieri hari atumia. Cancer ya uciari igicangirwo muno ni mundu gukorwo ni aronana kimwiri na andu aingi. Having many children, having maybe your spouse, if it's a husband, also him having multiple sexual partners. STDs, these are infections that can also increase the risk, and HIV infection. Na ici ni imwe cia njira iria mundu angihuthira kugiririria mithemba ino iri ya cancer hari atumia. 80% of the lumps that women feel in their breasts are not cancerous. Majority of the women will present with a lump in the breast. Others may have skin changes on the breast area. Initially, they have pain during coitus, having intercourse. You may have a small spotting, just spots of blood after intercourse. Na hari cancer iria igomeire arume ari cancer ya muthiori na ya mumero, Dr. Nyongesa akiuga kaingi cancer ya muthiori ni ikoragwo igitherema muno kuri andu airu, guku nayo cancer ya mumero igicangirwo muno ni uhuthiri wa baki, kugucia thigara na unyui wa njohi hamwe na kumenyera kunywa indo hiu ta cai kana kahua. So a man who is over 40 years has a chance of 40% getting prostate cancer. Na ici ni imwe cia ndariri iria mundu angĩigua kana kuona hari mirimu ino ya cancer niguo mundu akamatha urigiti tene. Arume ni tuwi tutithia thibitari no kinya tukaikara tukimenyaga atiriri hindi wambiriria kuiguanga thungi na thina ngaturathuguma wega ngakwina gathina umenye no ukorwo wina murimu wa cancer. Ndagitari gitahi augite ni ihinda thirikari yarire mitaratara ya kugiririria murimu wa cancer na oho igie na njira ya guteithiriria a Kenya hari ngarama ya urigiti kuona mirimu ingi iria itari ya kugwatanio. Urigiti wayo ni ukoragwo uhuritwo njeki ni thirikari hamwe na donors. Ko cancer iraruta mucie wothe wira-ini tondu no kinya mathi magacange mbeca cia gutwara mundu thibitari ri then gutie bottom up guthora kuno kinya thirikari yoerere na ikire murimu uyu ciande-ini ciayo. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.